Kabaro Shikata Kasora District Demand Forum Kayaki Ban Kentiu Kaldan Yagasora Civil Subdivision Shika District. Katahan ni kabanga salut deh. Mamenela keren saya yang meliru. Vi lada pimpadio ya kisnong. Baro jong arteri konstruksi kabae ban tolong district. Katahan ni kabanga kuat ban keren saya ni. Jadi ban sultui kan ni. Timentan ni ba abno yang ba jadi kasora subdivision upgrade saka district. What about itu kisnong ibaha kasora konstruksi ibaha kasora subdivision? Kasang ya kabal tip kerteng kasenjuk ki kli nong sensyar nong nasora kabalum lalang ya barok ki kli nong sensyar nong nakabenta benyamir jingmut ahlo ka kam jing dawa district asora ya kabaki briu jong kate kathan kila ang no laslem ha kate ka jia kenduk lang kabalong ha ka pratarik ubnai banyau arajar alflai iba banlam kupar lingdo ibalabat kum u secretary ila pnia ya ka lang bat usim kahima sora pa im freeman sings im pat kum u chairman lawan banya simtalang ru da ki arhut ki MLA Bak Kevin Melim jong kasora konstitusi bat bak belajit senrem jong kasila konstitusi nata UMDC kasora bak titos khan hadin gaji keren kablane laslem kumba chitangsi tayo ya gajing yang menjurlang kata gila shim ya kawai kasur bandawa ya ka district hasora bat baka headquarter ru kandehi hasora nakaliang gino yalam kasenjuk ki kli no senchar nong hakatai gasni kilakan tujur ru ya ki MLA Bat MDC kibalay don lang hatay kasngi bakin sim ya kacingkit kli ban sim kaya lang ya katay kamat kabaya kiru da upaj ba bat nabenta upaj ba hilapan kamti yaki kumtala da don kinu kicerwat lani kicing bombit bombiang hang ni hangtay maki kinlong unong yalam ban lao ban loy ya kita kicerwat kenang ba kacing dawa ya kasora district kan urlong ployno halor katay kacing kentu nakaliang jongki MLA bat MDC sora bat sila kila ya menjur lang kenang ban pen urlong ya kacing anut hakati kathan ha shua kata layo ya kacing pinsai na iba atiar bat balan kharkongor kibra long kinong yalam barim bahkmat jong kasora district demand forum iya kaba maki kibra dep paniai lenti haswa kane bandawa district la kajiel lenti kaba kumno bakla dep paniai lengba Henry kile tu bana ki babun ki jing bombit bombiang kumta ka jing dawa jongki kala susat kut no tang hasun jong ki saler bat lala ban penwai no ya kacing yalang hakate kasni kata hadin belayo ya kacing ya mencur lang nak yeng kata ban sim ya kawai garai ban ya syakmat ya kacing dawa district hasora haka arpo artrik ke jongkung penai jemang kum ki kli anong senchar le lumlang katu kan ni toy om sim lala ban poilun ki anong senchar jong kathan sora ha katu kasni ring ire klen da kawai ke jingmot baya ka kam ban dawa district ya ka sora la fi ong ban upgrade ya ka sora civil subdivision shaka district ni hakanu kom dang dei ban budian eta hadian jong ka jingtrei jong ka sora district demand forum hakatu ka jingalang jong ki nong senchar iben pa ya ka jing sngongu ka pakraw he ka jong i kum ki nong senchar ya ka sora district demand forum haka jingalang ka jong iba atiar kum chairman iba jon thaba kum secretary bat kiwei kit khot kham phok mat ki jong ka kum jong ba alan west ba liu bat kiwei ya ka kam ka ba kana le hadu ba layo snow ba haka santrik chief minister on one but only a but haka santrik la donru ka jingya lumlang jogi ke nong sancha thang sia circuit house ba yo snow ya ka ai ka ba ula kran ten rai hadu ka ka por ka bamenta ya ka ai ka ba ula kran ngim pachim la putien but ka jingalang jogi ke nong sancha ta ka be ke jingbot ka ong ba ya ka kam Bandawa district ha ka jing sgongo ya ka forum ka ba treshitong on shimtino da ki clear nong sanchar da ka sanjuk jogi clear nong sanchar ban punya chakmat ya kani ban putien ya kani ka kam halor jong kata ka jing yakot larai ban hot pian sakawai ka jingalang jogi clear nong sanchar ha ka handriu tarik jong jalliu mentau snam but ha kata ka jingalang la kampoi kambun bangilang heyu susu panyakran ya ki babun ki benta amal ngilang hot terpang ru ya chairman jong ka forum ba tiar simle ba ya iwei de hot jong ka forum iba Alan West
ila poi bat nilayo ban ya thir bhai ke bro bat nilayo ru ya ka ba ka assurance lani ka jingkran a jingkermen yangi na ki khot changka forum ba kim don kanu ka jingsno da kumwei pat ba ki kli nong sin shar kin shimtino ya ka ni ka kam bat makipat kin a ya ka jingera paro ni don kam ya ki na mar ba ki dai ki playa ya ka lenti bat ki la pan a yangi ya ka jing kersha hakapaya ai boy hakapaya ai bor hakapaya ai jingmot bat ki ta ka be ka jingmot ru kle kran habashet habashai ba ki clear nong sen char kan shimtino ya ka ni ka benta bat halor jong kita kira ke bangila shim ngila snow day eru ba ngim lai ban yai lai ya ki nong mi khmat ki badan buram ki bang ila jit ya ki sha kayeng dorba thau an jong ka jilla lani sha kayeng thau an jong ka district council namar ki dei ban don hakti hak jat bat ni don kam ya ka jing rap ya ka jing trailang bat ya ka jing kan pham bin sim ka jong ki bat kham tam ya ka jing ya kan luor la ban ong kan dei ka bon hi ka jong ki bat da ka jing mot ni la let ya kan do kerpa hari ka benta kum sekretari jong ani senjok kadang tak besungu ya ka office jong ka hima sora ka balashim khia ya ka ni hakaba Isharman pa iem bal yastan sekretari jong ka senjok ni sekretari jong ka hima sora kila kami pulut bor hari ngasnga pementa kali ka senjok ka pementa ngin tristem dangkan kat bat kini ki MLM disi ki bangila jet na da kiong tong nya penni pada ngin penni ngila ikata mentang ina khot tangi kri nong sencha bat ki sulda la da ngong ba dor kamar penni pada kat ni ki kri nong sencha ni dan phosha ni pada kena kata nya kerpa ni ki nong ikma jong ni kata ba pinsim mi kani ade ka senjam ka ba khamado hagan tiya jong ka lenti jing trai tam jo ki komunong ikma jong ni kata ban panul long no kani ka jang no jang bat ka long ka jing kemen pada lamba kan tiya jong forum hapong jing chairman jong ba tiar seni belum apa sar mata bat yoi bayar bali haka bagi la pan kongo chief minister haka to kapor ha central house upala kula officially ban ong ba ya ka district is kasil district pia na ki arbanta klaidon kame namar ba kadai ka wai gani district kabla khamya bat ka ta ka district bat mai kalong kasora kadai khet kota chonga ya kata paru angi kinu sora kyang soha ban men ya kata ban community bakane ka kantian chief minister kan ulok ladang yoy kata ka district matamai ban community ru nang ba jopi pin trestom bat ka jing trestom jopi kan long ka jing karkhu ya wait nong shos nang jong kan ka sora da ka ba phi kan tiu ka dan no ya ka sora civil subdivision sha ka kadan district namar ka sora civil subdivision ka dai blarim ta kan bang kan mau ngai mat ndu ka sem khat khandai spa prapwa la play ka hangthi hakpor balong MLE ba SP sweb but komma kalo kaba ki wai ki civil subdivision nganom na jar keteng ki ba mi hadian yo sora handai mata kla yo de ki jong district tak ada kawai ka poin ka ba pide men sutu kalo kumbala keren meneri ba atia ba baro kisnom jo kini ki artli konstitusi kidei bandai hagajo ka district ba kumjuru isian al di blok mo kalai kro ngidon kasela ngidon ini bandai hagajo ka blok hagajo ka district teknik technical problem ki bang yakandu dengan sengoba nakalian ka jongi habat tristom halo ini pun netip yo kadon dagawai arrangement yo kadon dagawai pat karukom penben di subha percaya reha ka jing stu barir ka zonga dengan so katakan dai ko wait ke banbu ingi ya reha bagi la sya ya kani naso kanum dal jinga kanum dal jinga man ya long disel na ya keren syu iki kriteria ring ila yang lut ka jakarung ipago mo ila biang na dong
Dengan suatu hak kecil kerana musim mengakan duit bala dia peni banyak kan ni. Tak ada orang yang kam banyak teli banyak khotlah. Yang baru kidong kiklinong sinsya. Jom kisnong kibhab nasyala bat nasora. Kata berikong. Ini nomor bet kum kiklinong sinsya. Kum mengi ke MLA gidan katem sansnem. Atrai prenjung piru dan gibaran hapada katem. Ngumla batong ba tadat election sorda hari sekatuan istem one do way wang amkwa. I habdan gajing atrai lang rekat. Mo atrai boro ki setting sorda hani atrai gidan ejo. Mo LSC dan bakala one do way wang amkwa. Tak sakut pakam. Ing hablong renti habdan gajing pensuthu iki pait ba lajan malaki strong. Ba beleng gidan kam kan district. Hoi pin kan yu wa ubi bro dong ngikwa district. Pensai kaya gajing mentoi begini. Government jobs ko mau mana kam dai galinti. Markitu harin katuan system kilong saturated. So mentau system your district kin mi ki kam had chaka DSC. Ar pholai phungat laban thap kam. Harin katuan system ada habat abya hadom mi vacancy. Mo kita ka dega wege sisa. Jogi kam government jobs mengekan kam sarkar. Tiga pangitan kam. Nah kalian jangan ada beli kam kuat ngakwa district. Mo maranong kita ka revenue babi nani na euro kau pun. Nak subdivision jongi. Lagi dalam kajong kanu ka aseso kani ka bisa babi nak kani ka than ka jongi hi. Lalang pentrek kam tang hakini artli constituency. Mo kabang lesing nang kaman pa na sarkar ro. Taka fund ka bisa babi royalty babi nak kani na shela wana sora. Apa pentrek kam tang hangni. Kumulong mentah kita ni jadi skim ke bang iyo. Habis alang yang district berapa is kasih hills. Kau mina kan kita hanjungi hi. Ti habang ya keren kan ni iki senang kita tahu berapa. Hapen suatu iki. Kaya kajeng mentoi. Alang iyo kan ni. Mau mesti bersuang ikut tap kam iki beriau. Buat ke office lah dan hang ni. Kebasa astanga transport napaklah. Buat ke office lah dan. Mensuap dia penkla IDC office lalong. Tinggal happen suatu iki pait baru. Mau aku akan cengit teli. Nasyala ngatrai kam dan cengit. Bun kisnong ke teli. Mau. Kena kalian jeng ia melir ngatrai ia jekan mensua. Kebaka cengit kalau bah kipait bah kami mencur lang. Kebakongsan kadai ke cengit teli. Bangi sautu syai kedar banagaliam de joko sarkal jella. Ngemla balen ya ke jingshisha. Kom ka sora civil subdivision ngi ha poka East Castle district. Ka district ka bangi pet ka jingbon pat ka bala kot sajan ka khatwei laktam hadu ini isngi ki bomenta. Ladan kam da shisha ko mangila yosngo ya ke jingkran lu nagaliam jong menteri rangba. Lakum nu ban piano ya ke ka East Castle district. Hoi ngi sautu Bosniam arja kenda ka jindiman jong ka joint action committee lesi bankin thup ya kita ki altli constituency ya ka sora constituency par ka shela constituency lesi harata por ka shom nongrem da shisha namar balai ni shwa ka delimitation ni so thu bai ka sora constituency ki kin thup tangi te ki shnong ba hap namo product sharo kiba baro ki hapi hapo kasora civil subdivision ngadem kran shai hakmat kinoelam jo sora district demand forum ho kilawani kendo yang ala bonsit banagalam ga jonga ngade ban kran shai komunang mikmat jong kasora constituency kajinge ka jonga shibenta kolomba komunang mikmat la pia ko constituency halai benda ki administrative heads Dan ki benta ki bahap Syaksora Civil Subdivision. Dan ki benta ki bahap hapo ka Punusla Civil Subdivision. Dan padan ro ka benta ka bahap hapo ka East Castle District. Ni so thu pa kumarang menta ngidan khatratli kishno. Ki bahap hapo ka Punusla Civil Subdivision barkadan ka we kishno ka bahap hapo ka East Castle District. Pati lor ta ka punta. Ni so thu banagalang ka jonga kung ami kamat ngalay kren na kaway ka Porsche kaway pat. Mangi so thu tang hapo ka Sora Civil Subdivision ro.
kat kum ka jinglom jingtep ka jonga ngidan kumba aspa khatwei tadi kishnong ki bahap hapo asara civil subdivision ki bahap hapo ka shela berkumju hapo ka sara constituency pergi sautu abang ipet menta nagaliang ka jonga tang gawe ngason ai jingbot ngason kintujur ya ki khli no sen chashnong hapo ka jalam jong paim bangi sautu sha bangi nya jam shakasin jam bangi lek shajarong bani kindu yumentri rangba la kumno idan kam shka ban penye tadi ya ki khli no sen chashnong bangi sautu ka kam bani district balai hagite gisnam ki bladep hoj hadin banagaliang joga sarkar chella kalade banpen bana ya ka eastern west Khasi Hills district banpen bana ka kum ka way na pering ki district banpen mi thamai nagaliang joga sarkar chella la shimpur katu kan ni banai ban formally inaugurate yaka balai mangi sothu nagaliang jong kinomi khmat ringkat berkikli no sensasno ki bunkam ban penyeteli ya kishnong ki popero per hapo ka jalam jong ki kli no sensasno ki popero per mangi sothu dan kam ban yo ya ka jingkershan ka popura